Mabadi ya kirene na kwema ke na gumame yegola iga yejo na gumabadi na lunga kwema ke na lunga waje mabadi nyala panan mijo yera ga yejo na ngana ngura na panana dinna ni mabadi yejo kwa ngana alanda na yangi lona lwel munda njelewe lona kuru ngajawalande nalde bayode tonu ayam kudangire yangyan chawatunye yawatunye madir gutonga jor damlian gomandu kunya porwa kuyan bunyar bulamu ajobe wa kenara majalewe kanyan ayam Tema buriarawa kulwanaton teralawan makenomye jeruan yetonanai bayanang watak bayawenyan wedukari binlawe yakwazi onyma kurualwa alanda nayage lonalwet mundan jelewe lonaku majawalani udanawese bayodwe Kon ayam pengewalan kudang ide, yang jawaj penye, jawaj penye madir gutong ajar, kemudian komandu, porwa kuewayan to nyariar bulamu, aco begwa kenara macele beje kanyan mayom, tema porwa kulanaton, teralawan makenomye konanai. Bayana watak bewenyan wedukari din bawi yakwasi anma kurualwa alanda na yangi lonalwel mundan jelewe lona kuru ngajawalani udanorese kwayodwe tonmu gayang kwengwalan kudang nide yangyan chawaj penye madir gutong ajot Tamyan komandu nyoporwa juweyan to nyariar bulamu ajobigwa kenara majalewe kanyang mayam tema porwa kulwanaton teralawan makenomye jeruan yetonanai bayan watak bewenyan wedukari binbai yakwasi onyma kurualwa Anjam jejane mabyot, ayer anje dang weltu, kajale buku meundan, reme bayar ajal wargum, alam ida jong amir bujuara garmasangi, yeto nyeriare kananau kabi karyo kamakur, lami ida jong anyar butonangan madin, anjam jejane mabyot, ayer anje dang weltu, kajale buku meundan, reme bayar ajal wargum, alam ida jong amir bujuara garmasangi, yeto nyeriare kananau kabi karyo kamakur, alam ida jong anyar butonangan madin, anjam jejane mabyot, ayer anje dang weltu, kajale buku meundan, reme bayar ajal wargum, alam ida jong amir bujuara garmasangi, yeto nyeriare kananau kabi karyo kamakur, lami ida jong anyar butonangan madin, jago